Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Komba siphongon ai ki kirtong ki balapan kre bhai lade banya aireng hak election chak yeng dorbar thau an jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hak nyu tarek muntaw banai rampang arjar kat khandai kila let thap kerteng na kini ki siphongon ki kimthop ru ki kirtong klemseng bat kumjoro ki kirtong ki balapan yeng de ki seng san perthai baper bat arngot na kini ki deiru ki MLA ki bedang syuram dang hak election MLA house nam arjar kat pra balala bakan thop yu ba polling do bat uba embha lang simle ki banya khon na kaseng United Democratic Party. Kiwede ki kertong ki balawan thap kerteng hakani kasngi kidai uba penchangan NCM na kaseng National People's Party bat ubanya kon na maukhar penthor umkra ka kongtei linia thangkeu na kaseng People's Democratic Front bat kabanya kon na Millennium Constituency bat kiwe. In Thank having been nominated as a candidate to fill a seat in the Khasi Hills Autonomous District Council constituency, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Nakaliang jongate ngasulong confident bha ban ngangit skemru bagi pa juga blim constituency kupanga la tri bhang la le bha ni shi postem ki bla le no ngangit skema kan ka ketik bo mentaro kin ai be ka jingjok goblon borom na ka menta jonga. Kita kimat kiba pilih lalu job ini ke election. Kita kimat ngamut ban simkian dalam job ke election kalong ba kumba pitip hi menta ke sarkar kala di notify men shi tarik u benai baar kala di notify ke muda building bylaws tina nakaliang jong district council ngi haban pet benia ka baidi bakani ka benta kenang ba ka snayeng snasam jo pat baru kan suk bat haba kidon kami kenu menta pilatip hi bala notify ke mud di notify ke mud kim don kam shu ban let muda hendrai kan simtino ka district council tina nakaliang jong district council ngi haban pet benia ban sna ya ki an snayeng ki ba hamsuk ki ban ai ka jing suk ki pat ba bat ki bandum pensitom na ka benta ka snayeng snasam Idan iu pada banong bade bat kajing ong jing bak sela bak district council kam priang ya tu ka an ka ba state government ka ya tu ka an snayeng bak state government ka IT syak district council kata ka dikiding kari ka jing kren jing basla na train dawan ka isi ka batmai ngin salaban penbed bat ngin salaban penbiang ikini ki an snayeng khang baka nuku ka bangile ka dehi nam tau pai ba ban wanra ka jing suk nam ta ki basnayeng snasam kong hadu ka no business kam ban job ba last election pi khon nak SPDP menta phiru pat syak ka sang video Try PE hi ka statement jogi ba roni menen ni one file nomination ki weni ki kot kbor yong bangarung syak PDF ban job te malu hi ki kirtong ki bamkwa ban job ki election te da ka jing try lang ba di MLA badon brom jongi ngami na ka HSPDP ru namar banga kwa ban job ki election khna banga nangla ban chakri ki pai ba te ngange scam ba ka kentik ba mentaru kan long hi kumta ban yo ka jing job badon brom hadu ka no pidon ka buit ka sap pi ban ka ngu MLA ban ka san pi menta haba election last pi kun persa Fi ka jingteli ka dika ka bawan hakmat bat ni perkhat na ka benta ka jingteli bat ni juang baki khasi kim jula ban teli tingi ngilong ka nuksa bat ngatrai ki diki kam ki babahang ki bangala le bat ka performance jonga ha district council ru ajar kha saw pikan mau hapor banga job ngayo ban long ka chairperson hadinang tu pat kan don be ha opposition bat ngalari si ki issues ki prepare hapor floor jang ka house bat mentaus le ngayo lat ban long ka deputy CM tengatrai ki diki ni ki accomplishments jonga ki bapan long MLA jongi ru ban pe ka jingla jonga bat ban kershan nga Adu kat no pat ka jing job kan kalip kadu ma ba hadin blarung ma pi ngi don pat kin kersan PDF kila mi no bat ki kun sendon ni election ba adu kat no em ha ka politics te pisu su hi ki barung ki don ki bami ki don hendrai khandai 4% ki ne bat ngi 4% ki mi bat ki dang bon chu ru ki badang wan banya kersan ngi man ki i bangi don ka jing trai lang bot MLA ki i bangi don kata ka thong ban job ki babun hi lada kimi bakna na PDF kimi bakna na HSPDP ru ki don tang khandiat ngot hendrai ki babun pat ki nang wan penye so shu bani Kalian no ke pi ka na muslim cadon calon pemilihan di sini pi ka role jong district council role ka jong district council te ngidei ban pet ya ka khandau ka siap ya ka reti ka dostur bade ka sensyar khadar nila don ki an ndengi don kaman pen klan ju shu kita ki an badon kami ya ka sarkar jela ban munjur ki an gi jongi dena kata kata mga don ka jeng trai lang ka pajan badu MLA jongi kenang ba ling ba jong i ngala ban pressure ya ka sarkar
ba kan la ban ai bo de district council shushu khamtam ha bidi bat ki an ki bangi pas bangi nang tai mdai ban penslem ready ban pas kini ki an khna bangin la ban pentrikam shushu ya ka 6 schedule ha kane ka ri ka jong Kong sa kawai ke jengkeli. Ki MBC ki ong ba internet pensa ikrati dustur. Henry ki lapoy ha konsel gila de ki june. Na kawai parti sa kawai parti ki pat. Na kawai keseng sa kawai pat. Te kai ke ong juki nam taki MBC ba ki net ni hadu parti. ngati nga ong ba ka don kam ya kata namar kumba pitip nga job HSPDP ajar khat saw ngami minta ajar khat khandai kamot san snem ngane la dadon ha ka isi la ne don chabar jong ke isi ru ngai ne ha ka parti ka pen job ya nga tat hadu ngandai khon ni ke election ka minta te nakalian jong nga kentu ba shakiwi ki MDC ru bandalong ka bala te ka bha ban stick hi shikaju ka parti namar ngi job election ru na ka manifesto jong ka parti na ka jingkershan jong ka parti te da job ru dan kam hi bangin ne ha ka jo ka parti kna bangila ban pentri kami ke bangila kular khamat jong pai ba nga kawing dan ban ong ba ngila persang ban snai kan lan bel aslem ring impat la ban finalize tingi don kam kerki menta dawan ke isi ke batmai ban pendap noi kan lan bel bat bakan long an kena mangin la ban pet kita ke baro bat ka sakawing aku ban ong bangi don kam ban codify ya ki hima kani ke jing codify ki hima ki sodarship ke bangila don kam hadu kata-kata bat nakaliang jonga hi ngaku ban ong bala kawan ke isi ke batmai hapo district council ningkong eng don kam ban pet choi codification of ya ki hima ta la ban thep la di ta la kerteng ka Jam. kerteng juga ka niko nik sabi shania ha ulai trekan rat ta suret te ba shania niko ka hu hi bro ta ka angnut ba de ki sha dam juga ka ASEAN ba minta ganti dan long job ulai hi bit Jadi kun menta kalong bat no preng jung hang ne halaban no preng. ka ji kun hi ngaso banong kalau bat ka buat ka spa kamdi ba dulu di buat ka spa Muna ba dam spot na preng tay kertong bay kun kun. Hila ban mention ni kita gubat spot. Pet yang tu mo kan melan batai nomor kaptip ya ka yuki mereka susu banong ka ji kun banong spa bardon ki balai keren ba in perlu kata tata krur sega tata long ya sko ka khana ta de dei ngaso banong ba hakam hi banjin ukmat kadi ka kentang dia iya pai ba jo kalaban susi start sepang trai tinumerai yakin ki bro kita Kunsi jung hi kadai kunsi bakla jung bendreu. Andai menta hi kun election dai tang mathebut tang kasi. so Election menta kadai bit mathebut tang prakasi. Andai kadai ru kadai klela je bendreu. Kai ka thong ka jung hi. ka thau hi ka jonga kalong bat penne bersa hi walangi lakhle hari ka kamram ka jonga ko nikmal ada ka job pan penne bersa hi ya kai ba mo khamtam lele ban ya ka badai ba ka khai ka pateng ba ginam la ban ai kulmar ngani ban ai khamtam ka tadin license te ka boy hi kalong ba nginang pet bnya khamtam bun balang khamtam hi repat badai ke je badai juni hi Baham dah lan batai biar kun hadu kat no ka. Ya pun kami ka boy ka sab jung hi ban. Yo ka jing job preng kini arngut ki kertong jung hi bak lawan sandan menta. Pi na ki babon hi ki kertong ki balap nya napo ka parti PDF khat sargut napo kasus atau council ikmen boro hi kinyo ya kajeng job ban nakliang juga marba kejar khat ba ki apli konstitusi ki hapo kami konstitusi bat bormet borpat kat badan nakliang juga kan tristom bagan pit kana ba ki aru ken job omdan nu bor ka buit rei daga ji pleo jubut ji slok khamtam bat ki pai bat stong jong di ki atli ki konstitusi ka daga mle konstitusi bat kalaban mau prem konstitusi marbangai kini kede ki konstitusi ki start ki basampang ki bjit ye ki brio dak ba puchun rem halor ko quality jong ki candidate Apa dia bagi kontrinia? Klik kro ma pi kontrinia ni man kontrinia pi. Telang hadu mata. pi kadon ka jang nuat na bobun walang ko ba adu syagla syar ka paru ki bobun ki lapwa bagini telang ya kam re marba kalti kalong la semplat berat mut dari banyak cepat imla cepat mut troy ke bagi ko telang dan re hadi ba ngal yo ya ka jengjob ngaklet ya ke brom cedian ngakret ya ka jengho ya ka jeng yo ya ka kadan ko minister ke buat jong hapo ngomalada ke imang salang riban bet benetli belong ka we kebut we kasur ngihap banyo bani keren baslok bat kolinia dia da je keren basu jemut yang ini terlang marba ka meliam khususi ketika konstitusi kabang sadin hab terlang we meliam bat MDC dengan skoba ketika jeng persang ban projek liang ka junga idon kejo ka jemut dan rei upai ba besar hi punai ya ka
jeng besar kalau kan dia kerja temu ke Bekut Baselar bat ke belum permontah hentam tak song ta ba jangka konstituensi Ki argot ki kertong ki bela ambil unta nak kasen rupi ki ong ba pilale ben ki la kersan ni pi amle kalau minister dari pim tiket ke tiket mani komplenia be kun presa pi ke ke ban ong ba ki halo sini pi kan itu ipi kalau mi ki got kebor bong ba ki mi ki dikot jangka PDF bani le ya ke election tak basahi ki bay ban tiket bo PDF we Ramadan by election dak ba buram bagil di perlok ba McDonald kartwaru kidi ki perlok ki pan tiket na po ka PDF dan ru salaingut ki badai ki core member jongka PDF ki pan tiket tai ba sparang do ba kerben tangki ba japan ling do di laingut ki member jongka PDF ki pan tiket henry bagil ba mak kimne ki dikot dari member jong PDF ki tangki dong kersan ki bon bekerja dengan lai teo shua election adin bakal air jong job dengan kalabe kon ban kerja dengan henry kimne ki dikot tang primary member jong ka PDF ru kimde ki tang ki dong kersan ki biat juga ba kersan yang hak for election halu kamno mene pi ong ba pi wan ra ke jing job ya ki kertong jong pi aba unong seng jong pi ke PDF la mi no halu kamno bat ban kring pat ya ke mi ne pat ba kersan ban hat ya pi ki pai ba do muliam kedai ki pai ba ki basta pai ba jong kalaban ba prem pusi kedai ki pai ba ki basta kim na pe than ya ta no ilam bolok nu lok nu umi nu rung kamilei rei kisania hagane ka leadership ko bamanta apo jing lam jong ba ai ban lam lang bar pnya kom president bat hanga bat ba ban de dorang dok kom ki working president ki pai ba ki yi ya kun siem bangidan bantrei ban chakri om tang constitution rei nam tak si jungi hibro ko be gamdon jing artien ba kejo ji sina wiki ai haka election berde bingi ke daru ke sina ke ko election bamta kam tam ko ka Wisconsin bada ko wena ke jing kedu lekaran tak wasai ba borok lightly ki this council ken ai ya kabling bylaws jongki sampo ka state government henry ki baik ya ka kabling bylaws jongki kidangai dangka Castles Autonomous Council ka Jan Hills Autonomous Council mereka Garhils pada kampus ai ya kabling bylaws ka jongki dia ngingi ong marbangi kwa ba ka bylaws ki de belong ka ju kemla ban ba apa Castles long de kui ka ai Hajan Hills kelong de gaan, bat segaru kelong de gaan. Ikwa kelong keju. Ndrei dang ai dang arti ki council ke Gorhils ka kamai. Tinggi pada ngimla subat nap. Lanu ke Gorhils ka no ai ka bylaws ka jongi. Pai ba wong ba amnet keleng-keleng ke basyo yong. Weng suai ke jeng turpot jeng muna. Halo jeng pat jeng basyo jong pai ba mentang la weng yak jeng turpot jong kemuda saya jika bahwa ko ka sidin area. Ki pai ba kini ban selutu ke council ke dek kebanta bakong santam hak sinsya kadar apa kesip belia ke jungi ke jengkerpa dengan kolong ba ki pai ba kini ban ailat ya ke PDF ya ke parti rulu kimli ban ailat su ya kini ke national party kamtam ya ke kongres bat ya ke BJP ke national party kin perkhat bait tang ya ke national interest ndai ki regional party ki local party kin perkhat bait nam tak interest jong utrai muluk pada kongres kadang ke bawah Islam pi ke bawah ni ke perkara baik tanam ta kita ke national interest pikir mau ke jelami gelar jungi ke don jauh mar beram dua percaya uranium udai national interest marajim tuan negara India borok kawai ken mau menu dalam khidmat doktor ban dalam khidmat ban ya sandi agreement ban ai lat UCL ban tiram te beram siat dawa beram ibaruni bilang do long way na kita kibran menta ban elat ya ka company UCL ban tiram nang tai for demesiat ngi po kilat te kebor yang ba idol jisokiam ta gari bagajai meriu sansem lalong MDC siposem lalong MLA kanusia lahir sto kaput kanusia lalong sebab bagwan Kersi los blok tu, kersi po silangpi. Ndrai nam ta uranium beri sejarkan sedu kota beli hang dia. Berang bukti kerja jika uranium, bat uranium do nampak I love my country, I love India. Dia nak kerja meriol jong kat dia. Tampok bodar pemlak balik. Ka konsisi la jong ro de matang tu ipi ni. Ki pai bat nang susnong
tangwi ke kali ke dong pengrekem dan kowe kendur senyum balik kai kena semar rekem dan kemudian football wilayah bola kena ngut ia soal konstitusi ia soal kejamriu let soal kena national interest ki dia marba ke kongres kedai keban pekat soal ke interest jongki ke supaya ba di kentai ke kongres berbar ya ke BJP ru yemdai ban elat ke BJP ru kedai national party ke perkat ru namda ke national interest ke jora jongki kedai ke citizenship amendment bill ru ke perkat namda ke national interest kemudian ke perkat namda jongki ke trai muluk trasung nakada ke namda dau ke pasport selba ya ke bill balai mar ba ke perkat da ke interest jong bun balang yang i trai ret pa kam perkat pai ba de basatu de ban satu ya kene ke jong ke national party Mene ki ong ba. Kaya ipat ba apa ya? Tapi ong ba ki brevidai ban kentaj ya ke BJP. Deng yo ipat ki regional parties including your party ro. Dia try lang pat ke BJP apa sih? Ke PDF ngidon sangut ngi kersan ya ke sarkar belum keman dak NBP ya ke gue ngim legitim lara ke BJP kai lam ngi kersan mi gemut kata ke jekli henry kene ke sarkar bangadan kene bailam dak NBP ngi kersan ya ke NPP National Party NPP. Kan NPP ro kadai ga NDA alai. Sudah menang ayo. ngi kersan ya ke NPP hapok ke si ke sungi kata ke ke cong marba ke NPP kadang ni ke nombor ngi kersan ya ke NPP Kidawan em ya ka NPP banweng na ya ka BJP. Kidawan em banweng na. ke kami ke kamsem jong ke parti ngim ko ban tuklar ngi pej ban perhan chwa ya ke parti lejong ke parti ke dang rit ke dang kena ke parti ke dang arsnem in perhan chwa ya ke parti lejong na dang se ke kandidat ru babon ke bang biang ke jemut bekhat ke demet ke phat ke banginan spat ginang gru kum ka parti Kita na yu ban ong ba menen ni ba Ronnie mention ru ni go way ba kani ga recent cabinet decision ban ong ban hand over ka power ban implement ya ka building bylaws ki district council ka dai tang ka jing penbit ya ki paj ba before election. hi kata ke ong jing baru ni kede ke jing keren dala jong ya la jong ha ka arja khat nyo kilong meeting ha ka khat sautrik Disember banong balaweng ya ke muda laweng ya ke muda bylaws no tikatan sri changi ini kita sidin area dikata ke ong ki kelam basueng mi tang ka kubur song mai rak kubur keleng laweng ki muda ni la pitrehok ba lek ble mengi yung laweng ki muda ru biasa lo ke di notification ki ipet mi tak notification upai ba basat umpli ko kubur su dong laweng muda ru pai ba upai kena kusyen la mi pen mi kena kusyen la mi ha ka shitrik kene ke ba shai bla tho shai ne ru kat kum kena kusyen ba ka muda kan trikambet kan galong kata kan tuklar tangi ke jika bahap ke municipal area scheme area de ke jika bahap diskons sabar sidil area pada ketika diskons bertuklar ya ke pentah Andai ba sila pa yung bagani kaju hi ka decision kadai it's like an old wine in a new bottle. And uang baga district council kampadiang ya kani ka decision jong ka cabinet ban ong hi ban implement hi da kaju ka building bylaws na baro kata ki pa ba gi knyum ya kani hi ka building bylaws. Indai than ya kata ka muda. ningkong pai ba uprsa ya ka jing turput jong muda marah ba muda ke turput ki pai ba ki tieng ya kata ka jing tuklar ya sing sesem kabar ki pai ba ki tieng ya ka kendo ko siap ki pai ba ki tieng ru bayo ki duk ban rijeng ri risnyang rimasi dari ka jing bang no ta ya ka muda ka long ki pai ba kim tieng shu eta ka rimasi kim tieng shu eta ka kendo ko siap marba ka muda kan tip kan don be ibenta juga tang po i municipal area ya kita ki ansta yeng bang long ipi mane ailat ka goruls kana sai ka bylaws jong ki sangi borol atli ki bylaws ngin shim ngin compile ngin pet dalabiang ini khatlang ye borol atli ki CM kenjuru ngin khatlang ya ka senjuk de gerbasnong ini pet lang ini tholang ini exhibit lang dalabiang bar khot kasdon lang jong ka bylaws ka balong kit tanggoi be kanumdai na jong kanumdai ke di bamata de kani bamta bylaws long tangkum ka transaction period sipor impendekam dagni ka bylaws hadin bade ba kini ki lightly ki discuss ki asingi in examine ki prolai tali
nang bagi ban peking hapo asor bat sanyo kendong ki aso yang kimdei belong kumju kidi ban fair ko bede ko we dia kini mtag pale marba ka garus kam pada yiri ki balo sangi ye kada kam kloi yiru kene song dan bok kanwan ka isi ka batamai bang kebangit ba ki babun PDF ki dan duk nang bangin sup kerkom trekam larang yo ki bril jong for this council bat ni kujok sarka kujut butkat kesup Bill, the ceiling Brazil, amongst the State Council constituency. Some have found that I will bear to faith allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Nak lebih bah, macam asal apa, belum siap. Tapi apa ka 18 mau kan betul berat khusus. Jadi mengalami election kumtu masuk, kalau kumtu mengenai apa, sinong ke bah ngalasong masalah ini perasaan. It's totally a new constituency jong yepi. And gay kita ki mat ki bah mat tam ki bah pipi bu. Isu ki bah kamnong important na hapo ka councils. Kemda dia particular nam taka constituency. Babuni kadi nam taka society berapa kam tam hapo pur sam jong ka khasi la tembus di council. Ngatrai la nga fight nang naru. Babun ki isu kadi na ka bentaka interest jong ka khasi la tembus di councils. Kena so kena haru kan no ledi aba fini kun tayo setting MDC beru porlok pijan bah apa PDF. Pi hajila ngatrai kado ni ka fight. Kadang ka job padi ka atrik. Aduh kan nu fi Om tadi dengar apa tuan ikut na angkor. Kai definition rahapor. Ada ka society kadon in problems. Babun ki issue ngatrai tip issue rang ba snong kan sawan ka CAB and so many issue. Ngatrai issue rahapor kene kadi na ka bentaka interest jumpai ba. Aduh kan fi kena menjob kai ke jurna jong thom krap yuar nyukun kai ke jurna. Tahu kan ni kam dei ka. Si betul perang ngamlong new ngatrai pisu tu ba. Asal new prasnem. Baru sekarang ngari numi kemat namo sundam. MLMDC. Handai ngamlong new apa betul perang namang asal asa new prasnem. Itu kam long ka challenge for you. It's a totally new constituency yepi. Every journey is a challenge. Kamnor kanun ko bomdi ka challenge. Ni hapan fees ka challenge. Kadang dia rupa. Lara pidong nak juk ko susiro it is a challenge. And kai kita ka penlong yepi ba penlong confident te ba kibriu kin pediang yepi na kani constituency. Dipai ba dong ka 18 mau khar pendom khra. Ngatrai kin sufu khamba. Nagam na banjit. Unu bala ban head ban dona po councils nagam tag interest jong ka di bujaj bendu ngatai misane agi sat jong pai ba 18 mo khap dong ka susu Kai ka ba penlong yepi ba pen ya ka constituency ka bala adap banjit yepi la kumba khatsan atau ajin sya kan kam thmai ngatai pikan mau 2018 adon ka jing sawa bang ngak wa ele nak 14 pathau kra tene nak kita ki ba kreatif aku por ngadang ya padila namong sundam only kiling are amang thi ajin ka kamong new show namar ngiladon hi ka jumut 18 Kaya kita gini new initiative tarai ki ba pipin wanra lada pi wan biang ha kabor kamtam ba pipi dai former chief executive member we don't so many issue haru menta even kadika jingedai ka building bylaws ina hapan rilu konit kapan suit kat kum ka system ka jungi gitu rungnya hapan rilu biang on different provision different bylaws. Secondly BAB is still pending kabang hapan to speed up na kabantaban get BAB back mo nangta ngihaban put pressure ru haji rei bat ka CAB bala kumdu na ban petika makham tam ki jaka jung ya po district councils ke bahaba poka 60 Atau pi pediang ne am ya kan ka recent cabinet decision ka ban ong ba ki district council ka sarkar kan ai ki ka bor ban implement ya kan ka building bylaws sanrai ka dehi ka to ka jo ka building bylaws ka ba baro kata gibril ki persya in don problem me kata in relook on all the bylaws you'll sit along with the government in this one then in shim kai ka bawa ba KP don ban ong ba you being a senior lani veteran politician handai ka party NPP ka KP dang su join kala jit lupa ye ba penyait sing sim kumutau PP leader PP leader will be elected after
by those elected one. Ngatarai pisu tu, emparlah banjit pipi lidar Yaman ta, ya jit pipi lidar batamai hadin ke election. PPO na kami atau notification permit na parti MPP berkelajib PP leader ibu macam. Ayo ba artinya. Till now, ngampat yo ika notification, but ngatarai pisu tu Yaman ta maybe during this juncture, kadi ini pada all time, esok lah banlong. After the election result, different issue. Tambah ke NPP kala kani ke ba ka permi ya kani ke notification ni ke order no tahu state president perni syahi ba ke NPP ke kuat ye ba penyaj ba in lead if the NPP comes to power in the council. Apa kata kami nomor ba kajingjit UPP dalam mentah kadai nak bentuk ni ko tem ke perim andre hak tem ko batamai the elected one nimti pa kajingela kadon kerem kadon ke job te ka bahau pengi kadon UPP after election result Kau ikut jikeli, haba hais kesihil, ada election mana? Job tempat pertun meruai. Mereka kenapa bisnes kamu berarti penting ya kebut job pinang pak cuma akan nak misi. Ya kata ngin ma ban ya kadon as of now na try ngin Aisyah akan net artery Tikoi kan kuat di kai ke ba. Jenuh kita bin aku belai lemau TV yang badan bok tambah ya pun election apa sampai election mana. That is very practical. Try anyone, ngilak pa nila election. That is try if you go by the Election Commission of India, try kamtor kanu kabar pa nila. There is no problem. Kamtor problem nga pa nila na po bendo 18 mau kan bentuk pra. Try that is nak clear ngasih kabar statement. Ngasih susorong kendet. Bangayok pa nila. Na ka 18 mau kar bentuk pra. Kapag mau kar ketika headquarter agak doon ka Khasi National Terbaru. Agak bagi bon issue na kapag Hill State. But giway issue we discuss hak Khasi National Terbaru. Bangga susurong kanyat bangayok banlong kandidat yung ka 18 mau kar bandong pra. But kelase ngatai ngitip bahabaro bangga Khasi National Terbaru kali kaway na ka jaga hak bangi ki kraw perkat na kabenta interest yung iki dari Khasi itu. Nah tadong ngasus sarong nila bangay na kaniga susi kai. Kin mau kan berapa? Ini Pak Himai lah kitbok ini pinlak ya tak langkah ke berjangam. Yang kitbok ini. Baru ini juga apa accept baru apa yang subhai baru koi. I, Paul Lingdor, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 19 JR District Council constituency, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Papa, pila ban ni thoi ke ka daw ka phirai ban yakun le dani ka election of MDC thagani ka puti. Ke daw ke pakongsan du jong ke jimi ke jong Syahman kalong ba kumba PE ke state bagi autonomous district councils jongi ki dan ki keduk mentai ke jing jong ka leadership crisis karan ka jingthli ke ba sirkai jong ke jing dan ki nong elam bat ni dan gam na kata daw ban penslur tak pas dang na la dia ya ke jing mi Syahmat jong ki brio ki ba don ki leadership qualities ki ba biang but kata hi kedai kadau ke ba Ahmad do nalor kata ni ba ki autonomous district councils ha kini ki stem pada baro kim shimnala ban perform kat kum ka jikit clear la ki but kani pat ka pensiong kedrong ya ka jing scam jong ki try muluk but kebalai kalong ngako aban UI ba ke isi ke ba temai jong ka KHADC kan don ka jingya tray rengkat ka coordination pat ka sarkar jala namar kalenti ke ba
ki EDC ki shim baru kata ka walong baik banyak tengku buat ka state government kam shim lapoi shino shino te kita hik ki major factor ki ba la nyat yang syakan ni ka bumbung ba pol ki don gi jing no mo ba ki ong ba menta phian phai se jiao ndai hu art life in salik in sa iwe ka jiao ban chawas lo ki don ba no pihak ban sumtho ba ka state assembly buat ke district council ki dei lala ka jong ki entity ka jurisdiction ane upur usam jong ki constituency ru kai pher de kamdan ka jingkli jong ka jing lek phai lene ka jing lek drung ka jing lek mi ka shu jarang khat ba kidon ki shnong ki badai ki benta jong ka Shillong West kidon ki shnong ki badai benta jong Shillong North enrai ha ka district council kidi kira dai lupa ki benta jong ka Jayau constituency bat la rapi shim ba ke district council kawan hang ni harus nem ka khandai spa sat kuar ka shwa ar husnem ya ka state meghalaya Andrei ni yo iba ka congress ka feel ya u leader jong former leader jong ka KSU and you also you're one of the former leaders of KSU tadi Augusta udai la rapi ong ha jingi dai ha ka KSU ulong kum siu jonga orang our generation shwa jung aga ki issue te ka Jayau constituency ka don kam ya ki brig balong nature la test ya ki la ada tenju ya ki la don ke experience aga ki issue suppose nem la don ha assembly khat san nem but ngakren mentan ya ka leadership crisis ngai iba ya kini ka jing duna nong yalam district council blai UI yang ka sub bahkan long yalam kini ki akusan sistem bangal dah kampak ba kinyarap baka council kan yo ya ka leadership ke baklan Kejing kena ke ong ba. Dimi nak kena lang misi kedeh dem berladu tiket ya ke MP. Kijing kena kinsa kijing kena. Mo telara ubaman hiban ngaj. Ngaj ndrai la fikran ya ka ngakren ka leadership crisis. Ka kamsir kai ka leadership crisis a state ke pemerintah assembly bat district council. MP kedai dak wipat ka jinge penbek apa ka party but ngamdan AA ndrai tang kejing kedok kedbiang yo kandidat jongiru ndrai hangno haba ngidunado PE ke kendram-kendram jong district council keba man ka sngi ki headlines ki kran Jepang ke ni ke kendram-kendram district council idan kamba ginwan ra ban restore ya ke buram jong district council bat nganget ki artusan snem jonglah ka kampai ba kanyarap angta Apa le pila alim kumna pinti pinjok ke MDC ka jingliam jonga ka MLA election kadai ya na ka vote bank politics ka ba ki bei pat ki jai bunrio ki non tribals hangni khamtam ha Shillong ki vote be ya ki national party either congress or BJP but na kata ka ba brio jongi bre mau lai ru vote congress de hapen usla vote NPP kini ki jai bunrio gila kham shampang banjingi ka politics ki vote be en block kedhuan be bat na kata bat langi ong bakidai ki repat hak jela andre hang ni hasor PE bakhadu deciding factor kita di non tribals pumnu pan penbet ya kata ka district council ka don la ka jong bentaban penbet nomor ba kidon na kini ki badai ki migrants kidon na ki kedai permanent non tribals hang ni di pumnu pan penbet ya kata ka district council ka don yu shabi Yoi menen bapol ba PP thought to Chief Minister seeking his intervention that the state needs a protection mechanism. Hatu bapol PP Kershan ya ka bill relating to implementation of ILP ka papas ka district council. Hindakan mau ya kani ngidai mengi bawan ra ya ka adjournment motion. Hayeng darwa thawai ar hajar kalai. Adjournment kebut ngiong baka assembly kan numikran ya kenu pat kakam kani kran shwash pangka ALP but na kata daw ngiladap nado arhajar khatlai ban kershan ni kejing dawa na benta ka ALP but menda ka kenti nganong kumni ka district council kaladap penle la ka jong benta endrai kan khambha baya ka an kum ka ALP penle ha ka level jong ka
state government namar ngakwa bani bakani ka an kalong ka ba don beniat ka ba klan bor but kan apply haborok ka jalame kalia ka bill balapas jong district council kan trekam taha ki jurisdiction jong ki HADC ka bamut ba Hagaro Hills Giant Hills kanum trekam na kata daw ideally speaking kadai ka state government kapan shimi kata benta hendai nga appreciate ya ka jing le jong ka district council ka bapen I ba kilong concerned nak benta ka jing ada protective mechanism ni ka jing apa ini sistem si on bagai sistem saya datang ke per gitu bantu ke dan ini kan benta ka kumpang betul dia lagi barem dia yang kon dan bisi pi lebih keren Jepang ka ding per ka district council ni kam dan dik per unless kawan katan schedule kanum dan ka dik per hendai ka experience ka jonga kolong ba ngidon kam ya kisamna besyitham ngidon kam ru kisamna rang ba kibadan experience combine lang ya baroar kan tin phalut tong kena arit kamlong tin phalut tong rang ba lalu teman ru kamlong combine age with experience with the vigor of youth bu ini mentak kai ga thong jong pim tak ne election ni si ba MLA chimla man rai ki jongเป็นเอาไว้ได้บัดกันนี่ก็ MDC election ก็จึงมีชักมัดก็ลงหาดินว่าอย่างไรอีกนี่สังเสริมเล่นเนาะอย่างก็จึงบัมสแคมลงเริ่มจงตัวกับราชาจีนนี่คอนสติทูซี่เบอร์วันไงอีกจึงเป็นกลานลงyalamกับมันละกับปอร์กัดหาดูกับละpenduduk nong hadu kata-kata yang ni ka ke ngeri ke jala ke jong dia bangi ba kibri ke bam skam nong dum yo ai kala pendong nong ikman ban hadir pada ke kala no ke nong dum ke jong ki kani ke pendong ye ke pak ba pendon ke jong jing hakhat dia nak kata kumu samblau bas skam nong dum ni semat dan taban wanra yang sai sin ke jing ban peni ka jinglom nong yalam mengdi ke nong skam nong dum nang ta pula Badai kita lagi isu kita semacam kembali mentah. Nado kapor ngarakan mau, kapor jeng-jeng MDC junga sama arjar kendai itu kansau. Nilasang ni kombangi juga village transmission bill. Dan dari kaya kemasusi kalau kan ke village transmission bill lalu yo pat ba ante po badan student apa badan pulu kemasa mentah kalau lapelong politik sempat ni kena kam. Kempo solution dulu. Adi ni sekibai pat ke ngai ba bo council ngai penban bakala kalalong penban takungka kam khai jongno ban mentoi na dismat ya katang pat ko ban penpau ni dan dari ke forsa madan dan sepiso ke foto bijing mar khai ya ke council tang da bento ke jongno kani gede bangi de ban sengal hospital mar kam ke council kam de tang ta jongno brio dan tam jong abi brio na tang jong ki kat ko ni dari gede ka ba Hakini kisni hane ka CAB ka Kongres ka nyon phaya ka BJP ka UDP ba ki trelang bat ka BJP ka UDP ka de ka men ban moyang ne ban mi na ka saka hadukan no filan pensai ka ba namar ba ka CAB ka barok ki mata to lada pipai sata lada pidang kan mau hakapor bangi keran ni isu ILP hakapor bangi dan apa legislative assembly aga samar jar khatlai khatwan ladap ngilai keran ni isu ILP ka UDP ka de ka wei ka balawan ra ya ka tuka mat banitai bo assembly Anda hak bakado ngi ke kongres ka pan ka bon kam simpediang ye kani ka cinga chu chu ban hak bakado ka sa kam chu din hak jo ko kam ru ngi so tho ba kini ki jang persa kin tho ye ni hak bai de ba kini ka si andre tang ko bai ka lo ba ka UDP hak jingalang ka ba ladap junction ladap sim ni ka bai ka rai ka resolution ba ni persa jur ya kani ka citizenship amendment bill but ngi sokman da ka cing persa lang jong ka UDP abang ye trailang bat ka NPP ka bumat ka government ka ye persa QE telah dia dekat bat ki minister jong UDP de chadali bani kendu yo prime minister bat kibai pan bat ka bakatu apa ke joint parliament session kamera su nang ta bani kan ni si kini kalong ko ni ki job ka bai de pan ke cing persa ka jong ka UDP nang ta bani si ka bumat mata ka lakut kini si mat kena ora I, Melam Shwarilja, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Khasi Hills Autonomous District Council in Dongkram constituency, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established,
that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kumusam lang ngayang na benta kalaway jokari berkejat bendera. Nakaliang jonga dengan job kamu MDC menteri kat kum ke kendan belah frame ke 6 schedule benpet na benta keriti ke dostor ndau siap ke jinglong jengi jat bendera berempat ke jam. Nomor berapa nongkrong konsumsi ni pun percaya yang MLA pemerintah bagi ekonomi election di sini ada belum kerja job. Nadu kesi pengelayat adu kita pergi nampak nongkrong kimi ki politician ki dasna tujuan. Dan nadu kesi pengelayat nak scam jengmut. Desi dengan dan samla makenaru ngami bet sikmat kam kenrandian adu mentaru nganam kenrandian ki. Amda dan jiktiang ni lada di MLA ni MDC ni UU kipat ba ki sutuk khamba ya beta. La yamat lut kiwe ki nom ikmat dari mentah ke kenti ke dikesen beningkong nepot nongkrong konstituensi bugiang hidu samla. Kum ki para samla ru ki teli ki keman. Mentah ke kenti ngadap jengkerman balik sing ngalak ben pai sekatau. Ke jingtai sistem jong ndetak jonga kumjo ru ki nongkersan jonga. Bila ban itu ini ka tahu ka penlong ipi ba pingbot ya ka din jan jong ilok ban kontes kini kadika junction ni ajong kipat ba ya i bat ka jing jong ki ya ka yeka sem jong ni nama meni don ka ni ka mensi man syakri ya ki kita kong di issues ki ba hakmat ki ba pipi kwa ban race ada pila long MDC. Okey, ngiyo iba ka jai beri kasih jong ni kalong tan si syamot hakmat ka video ba. Di ngiyo iba ka jingdan jang ka 6 schedule. Ki ba banyadai ka rite sensar jang ka ribat ka jai beri ka jong ni ya ka kendo ka siap. Ya ka culture kita hi bero ngak wa ban penklanya kita hi dalam issue. Try ka role ka ba ki kanthai ki la ban to play a role in the district council. Kata question was to nadha tibah district council ke i baro ki bu ban yadai kariti ya ka siap kendo ban ni tib ka siap ka kendo kami yo benta bah ki long kemi di mano ban so thu bah lai na ka long kemi ban dei hapo district council Hatu pipi kersane ya ka bill ka ba yadai ba khang persya ki kanthai ban yo lok bagi non tribal. Kata ka syong ka personal life jong ki dia mana mala ban batai ya kata Kong đây vừa thì ini election và penbol ilok na kuno. Kadika jing penbol jong ki pat ba jong ka mau control constituency. Mesti ai kamar no ka jiyakan abat untuk nilai kedai jingmon baik ba. Kadika jingmon jong ki pat ba umdan ka jiya kerani iru MPA. Ina menun mam ta ki ong ba sepolitik kolong family ada nulok skalok sekikun itu mana ni di ban kemen ban makan dalam kumta namar kemi bat kapa ki syatib ban riban sumar ki kun kiti kumta galong chatir ni ring sumar hai ki kun ka mau kan robust constituency ada kan no film confident kang ban job ada kiti mafia ke jigan ji dok jadi turun jo kiri di MLA jong ngadan confident ba mangila ya bahasa kemat ban kami isu ki babe yang asadin kalian jong ka parti lagi ngila feel kat tu ni kandidat apakah Khasi Hills Autonomous Council buat kumju apa Giant Hills Autonomous Council. But ni nakaliang ke parti kumba PE ni yang scam aduk mentah iki nong rep naduk ni seng ni suit ni syar ke parti. But kini ki mat ki baka parti ke bu syakmat aduk mentah kamdon kenu cikal ban ni ya syakmat ban penek ban scam ya ka riti ke dostor banang kumba PE baka amendment ya ka schedule mentah kala ke sarkar India kala le ya kani banang scam baling ba kani ka amendment ginang la susu bante scam bante song ya ka judge menteri berpa jungi ngam i bandon da kumwai bat kamu kalong ke parti jungi ngong fi kumbangi yang banang scam bagi kandidat di bangi peniang ru i company yang lut la ingila select ni jupai namang nyemkwa ba ngin suele kai ya kani ka kam ida kwa de ki brio ki babiang ki badon kanong rem ke baskam ada job na ka parti kin don ka parti ni haban pat ki mga manginyo de kita ki brio ki banile na ka parti ki jongi isngongo bat ngisngo nganong ngisngo ban aingu yu blai trakan ra pula plilat ti yang ni gejingal ti jong ka parti jongi meta arsnam genti ni isisha ba ki pat ba jong ka ri ka bayet ki jongi kisania hani ka parti ki jongi ta na kalian jongi
ban pensengai lang rumnom Toba pensengai pi la me tu kai ka thong ka jong pi mentah kene ka election MC. Pening kong ida kalong ba limit na mata jai punjau jong nilai di barit pai bat kunju ro kalong bangin yolat kumno bangin penim biang ya ka bor ji rong pasnong pasnong di thau jongi tikstai ke bakam ongsan ya ka bangan di khamat ta pai ba Atau kamton ke jisu that nak lian jong pi kon election ber film pai jing job. Em ngam ton kata ka aku abi bangan poi ka thong nang bangan yo kan le kai kam nam ta pai ba Haru kan no nak lian jong pi ber ka sang kongres laban kring ka bot akan election MDC. Hawa urat ba joka jela bagi tip ba pensengai. Lami nama seram punya kun mentah na pentor nak ka sang PP. Kai ki jing kun jong pi mentah buat ba pensengai. Ngam ni ba di kon ba sitting ya hadu mata Thong nga kami akan election mentahi kalau nggak mengalai yang jindon kam jangan jadi benerio mangin wan min asmat kumapet le menta apo kalaban moprem labon senak lu biya le ang ni but ngimi yang kata ke impact bagi de bendon apo laban moprem abang ini itu sekonsen namar ba ke jindon kam ke jadi benerio menta kalau halor jong ni ke jingwan kertep ke jong gini ibar jela apo jela ke jungi but Ilai mentah baru ngiling ay ka LP namar ba habang pek kami ka state Nagaland Mizoram ladon ni ka ILP imba kuslai kan ni ka CAB andrai hang ni apa jela ka jongi kham tam mangi kajat beri khasi idon kam ni ka LP ka bron abalong ka bron kam hadu kata-kata para juk apor dan yang persyak ka ni ka CAB dalai lu minum ala ban pen orlong yang ni ka CAB para juk apor ndang ladon nang tiap district council ini le kat pala ini le ban penduk tolong ya kani kajing ai thermor ya training license kabakta mar ngadai wei na kinong yalam jong kinong di jong ki nong khai tengah sok thu pa ka impact ka badon ya kari ko jet bandri manta lada ni no ya ka piang ja jong kini ki try muluk jongi ikhasi jongi te kam kalolong ne le no ya ki nomor ba latip ki menta kaji kerdu kam kejam te in stress ba halor ka trading license pat kumjuru halor ini ki wai pat ki issues balos ki ba kat kum ka schedule ka schedule hi kala pun khamti bagla pun khambor akan se konsen Untuk pergi dan sebelum nomor ba ibang itab nilap kanto maka bol mentah nilap ka dekat district council sa Kalkom trikam kamlong tu belum bisa. Impelin lawan sepeda benang tayo isto macam penkiu buat penihar. Lebenang benda kerani semta kata kacau kita beri rentan kadi kami dan siu. Kasih pun kami tang dia ban kenti ban penihar. Dengan so kadi kapor hak bang di dia. Dan tak boleh jikat dia. Kan tomem tapi iba kan dia central government. Kamu boleh pilih kan CB. Kita tahu dia belum ketawa. Nangan kumdusman asnoba jadi ban percaya gitu. Kalau ngili kita minority, ada parti itu kan, lihat pai. Kita dah ngihi nanti mula jadi ngiwei pun bayi, nongsi nong saya kita cari macam tu. Tapi itu semua kalau bah, nilai kan bala, begini orang mata stay, banyak dah kari macam tu. Lampa, lima betul lima bah, lembut ni kecil hati lembut. Pi ini makanan kecil, kon yang kita kalau kejuat mai pi ni marba. Ini mentah baga pihak yang percaya setengah misi kemjur si yang berem jangka kisi. Tengah sekolah bam, sekolah, uai sitting, barang pai papan, aju kopol, masih ba bensin. Dia ngada ke sumber fi, nai be pai ba pasta, kesang pai ba. Wala na, dengan cengaya tu ni dan kamal, kalau pai ba, dan kamal pai ba orang luar cengkala. Asam bagi start pai ba. Ngi kum ki nangile akan itu supaya ba ipan juga lebih baik ba ini kado iku mau fi ba kadi baik ba kemarin kadi sejak baik ba kabol baik so baik ba kalau boleh baik ba